nibyo ni ku butaka bw'uburasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho dukomereje urugendo rwacu rw'amakuru. Ni kuri Bosco official, wahageze cyane. Yumva kuri mikoro, amazina yanjye ni Bosco Mutaramu cyane, aho dukurikirana turi kumwe akantu ku kandi kubivugwa ndetse n'ibiba ku butaka bw'uburasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ana niyo mpamvu nshishikariza buri mwari wese udukurikiranye ku nshuro ya mbere, ndetse nawe udukurikirana ukaba utarakanda subscribe uko wabikora, ubundi tukarushaho kwaguka ndetse no gukomeza gushyira itafari ku bikorwa byo kureba uburyo byifashe ku butaka bw'uburasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. None magingo ya uyu mugoroba tariki 30 z'ukwezi kwa cyenda umwaka w'ibihumbi na 2025, tugiye gukomereza amakuru yacu ku nkuru zigiye zitandukanye. Turareba ku byavuzwe na Guido, ndetse uyu ni generali autoproclame wa Wazalendo. Turareba kandi uko bimeze muri Bukavu, by'umwihariko mu gace bita Nyarukemba. Ni biki biri kuvugwa byakozwe? Aya mahano yakozwe na 23 muri ibi bice, turaza kureba ayariyo, ndetse kandi turakomeza no ku yandi makuru yakomeje kugenda avugwa mu bice bigiye bitandukanye. Turerekeza mu bice biri kumvikanamo ibitero by'indege, ibitero bikomeje, ndetse turanyarukira kuri Kisangani, turareba kuri Shabunda n'ahandi mu bice bigiye bitandukanye. Ubwo iyo mvuze Shabunda nuko turaza kunyarukira muri aka gace Kanzibira, turebe ese kugeza kuri ubu bimeze bite, nyuma yuko kandi ibitero bidasanzwe kandi bikomatanyije by'indege byaje kumvikana muri position z'umutwe wa 23, by'umwihariko muri teritwari ya Fizi. Masisi bihagaze bite ko naho ibitero by'indege bitarimo byorohera uyu mutwe wa 23? Ese urugendo rw'ubuzima rwa Brigadier General Bernard Byamungu kuri ubu rwaba ruhagaze hehe? Ese uyu mugabo aracyatera umwuka wazima cyangwa ntabwo ariko bimeze? Nyemerera rero dusuzume byinshi, nyemerera tubigarukeho, ariko kandi kanda like, ndetse niba utarabikora ni byiza cyane ku gitekerezo cyangwa se inyunganizi ko wanyarukira muri komenti bitari ibyo ugashyira imitima ku bakunzi ba Bosco official muri rusange. Guverineri w'ingabo muri Ituri bita Boya Nkashama, uyu munsi wa none atanze igisa nka gasopo cyangwa se ibizwi nka warning kuri buri umwe uware wese wumva ndetse unatekereza ko ashobora kugira nabi cyangwa se kugaragara mu bikorwa byo guhungabanya umutekano w'abaturage ndetse n'igihugu muri rusange. Uyu Boya Nkashama, guverineri w'ingabo muri Ituri, atangaje amakuru akomeye cyane. Impamvu tuvuga ko ari guverineri w'ingabo nuko niwe guverineri nyine w'intara ya Ituri, ariko ayobora mu rwego rwa gisirikare. Urabyumva ko mu by'ukuri ari muri bwa buryo bita etat de siège. Uyu mugabo mu byo yatangaje cyangwa se muri speech ye yagize ati turabanye Kongo, ubwo nuvuga discours cyangwa se speech ye, ati turabanye Kongo, twiteguye gukorera igihugu cyacu nkuko twabyiyemeje. Uzatinyuka kudutera azabashyira ubuzima bwe mu kaga, kandi azishyura ubwo buzima bwe. Ni ukuvuga ngo uyu mugabo Boya Nkashama amaze gutangaza yuko buri umwe uwo ari we wese wumva ashaka gusheta ubuzima bwe yatera iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibi kandi arabivuga avuga yuko cyangwa se agaragaza ko buri umwe uwo ari we wese ufatikanye n'imitwe yitwaje intwaro ku isonga haza mutwe wa 23, kuri ubu nta kindi kizakurikiraho usibye yuko abo bose bazamburwa ubuzima kugeza ku wanyuma, ndetse kandi abanyekongo muri rusange biteguye guhaguruka kurwana ku gihugu cyabo. Ibi nivugiwe muri Ituri. Ibi abivuze mu gihe ibihugu birimo Uganda, Kenya, u Rwanda ndetse kuri ubu bishyirwa mu majwi mu gufasha umutwe wa 23 ku butaka bw'uburasirazuba bwa Kongo mu buryo bwo guhabwa ingabo ndetse n'ibindi. Kuri ubu rero amakuru aravuga ko uwo bita General autoproclame Guido, uyu yamaze gutangaza yuko afite amakuru yizewe yuko hari abasirikare 6,000 baherutse koherezwa hano ku butaka bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo, abakandi ngo akaba ari abasirikare bo mu ngabo z'u Rwanda. Uyu General Guido avuga ko biteguye guhangana n'icyo gitero cyose cy'ingabo z'u Rwanda
kuri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse biteguye guhagarika umwanzi ku kigero cyose gishoboka. Ni amakuru yihutirwa rero ku bijyanye n'amavugurura ndetse n'ingamba z'umutwe wa 23 ibyavuzwe cyangwa se ibishyizwe hanze na General Autoproclamé Guido Shimilai Mwisa. Uyu ni umuyobozi w'abakorerabushake cyangwa se w'abakunda igihugu kurusha abandi bashinzwe kurengera inyungu z'igihugu hariho hose. VDP Wazalendo General Guido Shimilai Mwisa avuze yuko kugeza kuri ubu mu bice bya Kivu y'Amajyepfo na Kivu y'Amajyaruguru bafite amakuru ahagije yuko ubu ingabo z'u Rwanda zongeye kohereza abasirikare bazo bakaza kurwana umutwe wa 23. Uyu General Autoproclamé Guido Shimilai Mwisa avuze yuko ariko Wazalendo biteguye gukora ibishoboka byose mu guhangana n'iki gitero, ndetse avuga ko uyu General Guido Shimilai Mwisa yunze muri ya Ruboya Nkashama. Avuga ko buri munyekongo uwo ari wese agomba kuba maso kandi agahagurukira kurwanya ibikorwa badashaka inyungu z'igihugu. Aratangaza ko amakuru ajyanye no aravuga ati uyu ni General Autoproclamé ati hari amayeri mashya inyeshyamba za 23 zirimo zikoresha. Hari amavugurura mashya bagaragaje mu ntara za Kivu y'Amajyaruguru na Kivu y'Amajyepfo. Uyu General Guido General Autoproclamé nkuko abitangaza avuga ko mu 23 irimo ifata inkunga ifatika iturutse ku ruhande rw'u Rwanda, iri mu buryo bw'abasirikare, ibikoresho ndetse n'izindi nkunga zose zishoboka. Ati ibingibi rero birimo biratuma umutwe wa 23 ukara ndetse ukaza imyiteguro mu rwego rwa gisirikare ku mashoka menshi cyangwa se mu bice byinshi nkuko birimo byumvikana. Ibi arabivuga ni ingero zihutirwa, no kuvuga kuri Warikare 23 imaze iminsi yongera umubare w'abarwanyi, ubwo ni mu bice bya Mpeti ayisatira ibice nka Pinga. Ni mu gihe kandi Nzibira twabonye yuko bongeye umubare w'abarwanyi aha muri teritwari ya Warongo, naho kandi muri Lubero naho bikaboko. Ibi byose uyu General Autoproclamé Guido Shimilai Mwisa avuga yuko Wazalendo babizi neza kandi biteguye guhangana no gukora igishoboka cyose mu gukumira ayo mavugurura mashya ndetse n'ibyo bitero by'umurengera birimo gutegurwa na 23. Ndetse kandi avuga yuko ibi bisa neza n'imyiteguro ya gisirikare yo kwigara ubutaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu duce dushya twaha mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, cyane cyane mu cyerekezo muri Warikare, aho bafite intego yo gufata Kisangani, Walungu, aho bafite intego yo kwinjira muri Shabunda ndetse no mu yindi myanya igiye itandukanye. Uyu mutwe uvuga ko Wazalendo ivuga ko yiteguye gukora ibishoboka byose mu guhangana n'umutwe w'inyeshyamba, ndetse avuga ko hari n'ibice bigaragara ko 23 yongeye ingufu muri Nyangezi mu rwego rwo kwifuza kwigarura ibice bya Krome ndetse n'umujyi ufatika uherereye ku nkombe z'ikiyaga cya Tanganyika. Ibi ariko General Autoproclamé Guido Shimilai Mwisa avuga ko batazigira babyihanganira, bityo ngo uko gukomeza kwaguka kw'imbaraga za 23 muri Kivu y'Amajyepfo na Kivu y'Amajyaruguru bivugwa kuri 23 birashimangira mu by'ukuri nanone ko hari ibitero byerekeza Kasopo byerekana kandi gusatira uduce twa Ntoto. 23 kandi iravugwa muri Meti, Buresa, Rusumambo, aho imaze iminsi yohereza abarwanyi bayo ndetse no ku murongo wa Mutongo mu guhangana n'iterabwoba. Rero ubu Lieutenant General cyangwa se Lieutenant General Autoproclamé Guido Shimilai Mwisa ati turahamagarira kandi buri muturage uwo ari we wese wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo gukomeza gushyigikira ingabo z'igihugu FARDC, gukomeza kudushyigikira nka Wazalendo, ndetse buri muturage wese akabigira ibye kandi akabishyira ku rutonde rwa mbere, akumva ko akwiye guhangana ari umwanzi wateye igihugu. Ati kandi turaburira 23 abo bari bo bose ko vuba bashobora guhura n'ibyago bikomeye cyane. Uyu ni General Autoproclamé Guido Shimilai Mwisa yunga mu rya Ruboya Nkashama, agaragaza ko batazigira bihanganira na busa buri umwe ari we wese uza gukora ibikorwa bitari byiza. Ndakwibutsa ko nubwo kugeza kuri isaha ingabo z'u Rwanda 6,000 zimo zivugwa ku butaka bw'uburasirazuba bwa Kongo na General Guido
ndetse uyu Boya Nkashama akavuga ko kandi biteguye guhagarika nanone ibyo bikorwa. Kuri ubu ingabo z'igihugu cy'u Rwanda RDF ubuyobozi bwazo buhakana ko nta musirikare n'umwe ndetse nta n'igikoresho cyangwa se ubufasha ubwo aribwo bwose buhabwa umutwe wa 23 buturutse ku ruhande rw'u Rwanda. Twerekeze Bukavu. Ni amakuru akomeye cyane yakomeje kugenda yumvikana kuva mu gitondo cyo kuri uyu munsi. Amakuru avuga ko kuri ubu umutwe wa 23 nyuma yo kugerageza kugaba ibitero mu bice bimwe na bimwe byo muri Kivu y'Amajyepfo baje gukora inama yagutse, ndetse ababibonye no kuvuga batanga bamwe bavuga ko 23 yaje gukora inama hanga muri ibi bice, ndetse bikagaragara ko ari inama yari igamije kwagura ibice bimwe na bimwe. Kuva mu gitondo cya none kuri wa kabiri amakuru aturukana muri bice avuga ko aho bita Nyarukemba kuri ubu umutwe wa 23 wiriwe mu bikorwa byo guhiga urubyiruko. Abatuye muri aka gace ka Nyarukemba mujyi wa Bukavu rwagati bavuga ko biri kubera muri iki gice cy'iwabo ari amahano ndetse ari n'amarorerwa. Abatanga bamwe bavuga ko babonye abarwanyi benshi 23 mu bikorwa byo mu mayira hagiye atandukanye nka Hewa Bola ndetse no bita Irambo no mu bindi bice. Nta kindi kintu bari barimo ngo bahigaga urubyiruko rwose rwafashwe, harimo n'abanyeshuri ngo bafashwe barakusanwa hanyuma bajyanwa mu nkambi ya gisirikare yabo bita Sayo. Nubwo umubare nyakuri utaramenyekana ku rubyiruko rwose rwakusanyijwe aha muri ibi bice bya Bukavu, ariko abatanga bamwe cyangwa se abaturage baramagana ibyo bikorwa, ndetse baravuga ko urubyiruko rwafashwe rutagira ingano. No kuvuga ko ari benshi cyane kandi ngo hatigeze abaho kwita niba ari bato cyangwa se ari bakuru. Bivuga ko rero ibi bikorwa by'inyeshyamba byo kwinjiza urubyiruko ndetse n'abana muri bikorwa byabo bya gisirikare by'ubwigomeke abaturage babirambiwe, bagahamagarira guverinoma ndetse n'imiryango mpuzamahanga guhaguruka bakarwanya ibikorwa by'ihohoterwa bikomeje kuba hano muri ibi bice byangaha mu mujyi wa Bukavu ndetse n'ahandi. Amakuru nakubwira nuko kuri ubu byamaze kumenyekana ko bamwe muri abaturage ba Repubulika Demokarasi ya Kongo bagenda bafatirwa mu bice bigiye bitandukanye. Amakuru ahamye neza ko ari 23 kuri birimo irifashisha ku mirongo y'imbere ku rugamba, ndetse ko aribo irimo irashora imbere nyuma yuko ikomeje kugenda yibasirwa ku buryo budakumirwa ndetse no ku buryo budasanzwe no ku buryo bwo kutabasha kwakira no kwakira ibiri kuba. Aribyo byatumye kuri ubu boherezwa imbere ku mirongo y'urugamba kujya guhangana n'indege zidasanzwe zikomeje gukora ibidasanzwe mu myanya imwe n'imwe y'uyu mutwe. Indege zirimo utudege duto twa drone ndetse na Sukhoi zikomeje guta mu mvuto benshi mu bagize itsinda 23, aho abenshi baburiye ubuzima abandi banahunga. Kuri ubu amakuru avuga ko ambuscade zidasanzwe zirimo zikorwa n'ibitero by'indege zakomeje kwigaragaza mu bice bya Meti, zakomeze kwigaragaza mu bice bigiye bitandukanye byo muri teritwari ya Warikare. Izi ndege ngo zikaba ziri kurindwa mubi. Ndabashimiye mwe mwese mwari mudukurikiranye kugeza kuri uyu munota, nahanjye nawe kugira ngo dukomeze gushyigikirana kuri Bosco official tureba amakuru akomeje kugenda ajya ahagaragara kandi amakuru y'ukuri. Ubwo rero reka tuze gukomeza tureba n'ibindi mu masaha ari imbere turebe uko biraba byifashe, ariko kandi ibi biraterwa nuko urabamaze gukanda subscribe cyangwa se sabone hano kuri Bosco official. Murakoze cyane, ndabakunda. Ciao ciao, hasta la vista.